Dragi moji prijatelji, dobar vam dan. U današnjem videu želim vam pokazati kako zamijeniti lagere, odnosno ubaciti lagere u blok vašeg motora i samu radilicu. Oznaka za lagere Minarelli ležeći motor TPI 6204. Prije nego što sam počeo sav posao da radim, otišao sam na autopraonu, sa Hohdruck sam oprao čitav motor. U slučaju da perete vaš motor, a nećete ga odmah raditi, potrebno je sve dobro posušiti, nauljiti, staviti totmast da ne bi blokirao bilo koji od lagera. Zapamtite, to morate konzervirati i ostaviti na suho mjesto. Lagere sam stavio i Corbavelle radilicu stavio sam u hladnjak. Potrebno je to sve dobro ohladiti, a blok motora ćemo sam zagrijati da bi lakše ubacili lagere i samu radilicu. Pogledajte kako se to radi. Ono što moramo uraditi jeste dobro zagrijati blok motora na nekih 110-120 stepeni. Vidite ovdje unutra od samog pranja bloka motora voda je već prokućala i tako reći isparila. Tako da zagrijali smo sasvim dovoljno. Slijedi sada ubacivanje samog lagera. Lager je bio u škrinji, u hladnjaku, sada ćemo ga lagano ubaciti unutra. Lagano je upao unutra bez ikakvog nasilja i to je odlično. Sada ćemo ostaviti to da se ohladi. Sam lager je bio u hladnjaku, ovo smo dobro zagrijali, slijedi samo ubacivanje. Evo vidite kako je lagano upao. Sada je to već dobro zagrijano, međutim ovaj lager je sam hladan, tako da Corbavelle neće moći u njega direktno ući jer su i one same u hladnjaku. Ali ćemo Corbavelle ubaciti na onaj prvi dio. Njega ćemo još samo malo zagrijati. Lagere smo zagrijali, čak samo malo da mogu to ubaciti. Ovdje ja stavim u svakom slučaju provizorno samo malo silikona. Ovdje je još malo ostalo, to će navući šaraf, ali probat ćemo to još malo da spakujemo kako treba, jer ovo je materijal od gusa, tako da šaraf može veoma lako da prokleže. Sve smo lijepo uklopili, sada
Nemojte ovaj dio da zaboravite. On dolazi ovdje, ali prije nego što njega stavimo ubacit ćemo semering. Materijal je još uvijek topao, tako da ću sačekati sa ubacivanjem samog semeringa. Zaista, da vidimo drugu stranu, da i ovamo. Dragi moji prijatelji, postavljanje lagera i same radilice na blok motora je uspješno završeno. Ukratko da rezimiramo tok dešavanja, skinuo sam motor, razdvojio ga, oprao ga pod pritiskom Hochdruckreiniger sa pištoljom. Imao sam lagere i samu radilicu stavio sam u hladnjak. Zagrio sam blok motora, ubacio sam lagere. Kasnije sam ovaj dio gdje dođe paljenje, liht mašina i ostalo, ponovno sam zagrijao, nabacio sam na radilicu. Zavrnuo sam 1, 2, 3, 4, 5, 6 šarafa od ukupno 7. 7. neću još uvijek zavrtati zato što čekam da se motor, odnosno blok motora ohladi, da ne bi semerinzi stradali, jer je zaista još uvijek topao. Nadam se da vam se ovaj video svidio, dijelite ga, subscribenujte, abonirajte, pretplatite se. Veliki pozdrav, čao!